Aja nambah aja nah. Supaya Rifki menang. Kau buka lah kabal, buka surah laleku konye. Dewa surah laleku isu. Mana? Rari pun cona masa mau naik. Lu buka surah laleku. Ya. Dewa surah laleku isu. Bang Dedi, thank you. Mana tadi tuh? Andi, besok Andi. Ayo dia thank you. Besok. Dedi, thank you. Buaya, buaya. Sorry, apa Buana, thank you. Buana abadi Nusantara. Bone bilang dulu bapakku. Bapak Willy dinampu dan lain kecowong penyambut cinta. Serako. Beats, thank you. Hey, capu nih kepan. Abah, capu nih ke tuh. Minta tep-tep layar re. Makanya kalau kau lagi suruh jelo mandre keluargamu, nak suruh mah tep-tep layar. Anu tapo. Lego kamu. Dia mah dampu ngau. Dia itu iye anu na dia pelik na. Capu nih ro guys, capu nih. Wija, thank you. Thank you. Resa. Kunro to di kunro pagi pandre yang iyo betul. Alena di depan rekuan nah. Jangan apa kasih. Iya, bemenai. Awe. Abah kami titip layar nih. Menjar buah di depan Ricky. Iya dong. Alena. Ya, macam motor lagi. Betul. Itu ajaran kajo ke bola. Jadi kan suruh kiman re. Cuma yang mereka dipel pakai wipel lah. Oke, terus. Bang Nala, dia kan bisa pulih. Capu nih sultamu gitu capu nih. Tangga memang dia tuh Pak urasa leceh. Sama tuh tanah capu nih sultan. Tangga memang dia tuh banyak kamu leceh kok dia. Capu nih kere ulang. Oke, ulang. Jodoh. Ya, capu nih kere capu. Jadi terima kasih. Dia nasulara lisu. Dia metu asrala lemas su. Dia mereka kamu nih. Bayu. Jangan kita lu bu, dengan mata burak. Ada pesan menit burak. Agak bodres, agak amfisiling, berbito. Orang sudah terima kasih Dedi, terima kasih. Andi, Wana, Bos, terima kasih. Hati lagi semua. Ini Lili, thank you deh. Ada nih, lupa surah aku baca paman. Kalau kajapatu jempat gua. Kalau kajapatu. Janna, thank you. Pada rolapat tangan jangan nih kalau ada cerita nah. Pak di dua kamu dulu deh. Best, thank you. Masa retu gini lo dah. Buana, thank you. Telo dah agak seretu nah. Ayo. Semangat. Salam dari Polman. Salam. Gue kereta api Pak. Kereta api. Satu kereta api. Titip layar semangat nih. Masa kayak dia anu mati. Titip layarku dia di rumahku yang ketika dia titip layar mati. Iya, masa ngi kubur mati titip layar tapi kok di konyi. Anjing kah dia. Nah.
terlambat mana? Capu ni ke Pak De? Kita pertama boleh kita pakai kita pertama. Capu ni. Pakai itu pertama. Aku capu. Agak Kamu capu atau papenya? Tolong ngaku sampai 200 k Cina. Ada itu kuumumkan hadiahnya. Tepet liarnya. Oh ya Pak. Kampung. Capu ni. Kampung. Hei. Ajay. SSFC. Oh berarti kita dulu ini. Sapa dulu SSFC prepare. Ayo sapa. Oke Mi. Halo SSFC, salam dari Ambo. Ke Kambon mana wanimba kerja di AUTT mak. Iya dang, setengah nggak serius kan di. Avocado welcome. Buaya halo, Buana. Ilham thank you, Biu thank you, Ilung thank you. Abah, lu jelaskan ke Abah dah. Sehari ini tuh kiringan ya, melalui apa sana tuh? Apa sana tuh kalau gente. Welcome, tau pedi, welcome. Karo napi cica lutu songko itu apa keru di apa na? Ini tanya perkara tapi yang gila aku ya Abah. Napi songko. Ilham, thank you. Irman, thank you. MCK. Baim, thank you. Salam juga. Salam dari Sulawesi. Pak Dedi Kurniawan, bet 941, thank you. Topedi, thank you Topedi. Ya, masih sih Rob. Ya, masih sih. Thank you. Sebentar, ku gigi Sultan. Thank you kalau menang ku gigi Sultan sebentar. Ambo gigi Sultan. Best, thank you. Rata. Ilham, thank you deh. Lili, thank you. Dedi, thank you. Semangat ini tetep lah ya. Tekan boleh suruh mah gapo 10 keluar Sultana. Lowitain, ai dia. Dena. Keluarga itu dia lalu. Kasih aja nambah. Salam buju sedunia. Siap, happy leaking. Awe, lupuk Capu no. Lupuk itu bubon. Di mana? Harus di mana? Jadi itu bawa. Jadi dok bosannya itu kuing. Siap. Abah. Lo ke Mirka Macela. Lo kena malang. Mati. Capu nih kepade. Capu nih. Mau mana? Sultan ke tuh. Mau mana Mirka Macela tadi lo kena malah. Deh, siapa tahu lo kok. Mana kena besar lagi. Capu. Lo kemewanya lo kok. Lo kemewanya. Lihat jangan keseragilan aja tuh. Magai, begini. Lom pamer kok. Lom pamer ke tepi Macelang ki, dia sedih mulai ya. Apa? Kemite keluarga aku abah dia nak kemu biak kama bela. Kemite Pitu ratu lebih Bang Ucu, thank you Lilis, thank you. Kalau tersen. Jadi kali nih kita pas itu. Tapi itu kau nih aju. Abah, dot. Masih buah aku minta kok Abah. Arona saleno tuh. Mau sedih. Lecet kok. Alah, halo Sumatera.
Bos, halo, di mana kita bos? Itu bos. Digagin. Ini lagi. Saya bos. Siap. Cium Tembo. Bagaimana Cium Tembo? Cium meja. Berhasil. Udah kosong. Ya tunggu Dendre. Mandre sisa keluarga aku Dendre sementara Mandre wi makoko purmana nih Mandre mata tole nih jadi nudi nih maketan nih HP kecuali mate layar begitu. Kami tetep best OBB thank you. Bilang. Wih, capu nih Robo, capu nih. Stiker bawang awe. Cina woko langsung kamu atuh make dah. Cina pi amba. Lu woko lulus sultan. Ya kok gasur na Cina yang sultan woko terus lo ngasuh. Mau. Apa pemantri gigi? Thank you Resia. Jolo na lo ka masa isiku lo ka jolo masa memen isiku pade mata duo ko kasi lolo sultan Cina. Woko ko si lolo ni sultan Cina. Chocolate. Terima kasih. Ayo cepat. Thank you. Acak ini. Macam apa nak tapamu? Makin dekat Ini halo. Utara-tarangi siku ya rodo ye utara-tarangi paloko ke Cina silolo sultan pada jenis tam loko ke silolo sultan woko ko jual thank you mau persen jariku Indo jemu taul buat ingat berata Bang Ajudan, thank you. Ini lo dilarang sih kero. Alah. Hey, awe abah. Jangan kasih. Kayak minta keluarga bahe. Kayak keluarga toti dulu ye. Malah si mas apa do ye. Kayak minta. 400 lebih. Ngeri. Ajudan thank you masih. Thank you. Majasi jadi nyata. Masa? Masa lo majah? Awe kasih. Abah. Tapamu. Suruh memang ni lari sultan pade woko kucira woko cak komu. Aiman thank you. Ilham thank you. Tapo mengolor ni 3-0 mengolor ni 3-0 baca pura bos. Pemenang mau piye? Mana dewa pengen? Jangan dewa pengen bos. Bang Asrul thank you wow. Thank you. Sekali sih. Maka deka tawe. Pada ceng ini mana mengolos sih terlalu. Iya, iko dan menggeso mate tinggi, iko demo mate layar. Jadi kita reke macolo iko. Mana kedodong? Ale ya. Armitan. Pada ceng hitam. Jalan armitan kuat. Armitan mana? Ngambok gigit nih Sultan, ngambok gigit nih. Nabi kalau mangkok, nabi kamangang takut dilajai si kuring.
Nanti kalau kok dicala di buku anu Allah astagfirullah weh Pak Dipa Dan sama tubuh bos punya. dikala lagi Ada lagi ya bidang percaya peringaranmu. aku lecet itu kok Percaya peringaranmu. wah itu dari ku tak lupa dia iPad dance oke alah napi ka manganga minta kan itu manganga lo ngetok ka koko dia pun ada kereta pi manganga kami mun takut na laca kan karang Abo ada melo mewan banget ternyata bos. Dia mana mewah dan nilai. oh iya Kata kawan nang koniro. wih ayo pemenangi dia nalo guys nalaca ka din sekarang Koniro ada melo nang. cawan di mana Bosan. kadi ko nying Bosan. Allah Akbar. Bang Ajudan, thank you. Nalulu ki kereta api. Tak koi kereta api, dia nak jadi nak lapoi pa matria. Pembuat. Hello, cek dia tu. Buat. Koniro dia nak menang 3-0. Dia agak dia persuana. 3-0. Weh, Coga mah Ikut dan sebab ni dia Koniro kemana bayar. Oke. Dia nalo Ajudan, dia nalo. Leaking ni Bambo. Sebentar, seliking. Cepat colo ki guys ya. Nal dia cek dia tu dia agak senang. Macam lah ngande ka macam ni. Wah, man rasanya. Cek dia Majaya las kolut di ceder HP ku mati layar. Andi mana mo din lo mati lo ujung majaya pa mantri. Kena bawa kero akan aku yo pici lo bawa ujung majaya mati layar mana ni bawa. Lo mati ujung majaya. Lo Irman. Maghrib jadi ku dia semangat ki bet. Iap ni lo doang ki tu ni. Bawa pasti waktunya. Iya ada kak. Mbok, wanimbang sibuk sekarang. Napa muka lebih tambok? Iya. Kalau menang cicing, oke. Aja napi mau balik. Pak edit kali kemenangan kau baku ya lo ni, ini lo ni wadia agak. Kunrana, buat teman-teman yang bilang sudah ku tembak Kunra ini Kunra saya haji. Kunra, tanya ke dulu. Ada banyak orang bertanya sini. Apa kamu kena petuku selepas cepat tembak petuku apa leci berdarah sini. Nih teman ini waktu ditembak salah tembak atau ini mana? Berdarah betulan nih. Tembus di mana? Baik. Jadi rumah tadi. Tuntutan jantung kan. Colo guys ya. Siapa anakku Jokowi namanya. Masa? Untuk episode Bang Ajudan, thank you Bang. Untuk episode 5 berapa itu? 57 rencana besok pagi kita rencana mau mulai ambil gambar karena kita kejar waktu mau ke Kolaka, jadi kita usahakan gas. Halo Dahlia, kita gas sekitar 10 hari ataukah bisa 8 hari. Jam ki selalu bilang kau ganteng. Ku tahu je bila mu je kau itu. Ku tahu mi diriku.
Sudah kutanya anakku, bilang kak ganteng kan? Apa dia bilang? Tidak. Oke, thank you untuk ini malam, bosku. Rumahnya itu mertuanya tantaku, kita pergi di Lata. Oke, salamku semuanya. Bedengku, yendiku. Mandi lumpur dulu ya. Macologi ku guys ya. Itu konten yang di situ kayaknya kena sana pro kontra ini harus kontainer. Sukru bawa pemasin puangnya mbok. Ye, di sukru ki. Tapi kesemua kada mele kawe sana kemaka ada ko magerta ka ade. Pedih tuh, pedih.